Anaraar, tinamnama. Nakailagaan, dagiti na dumaduma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Shoutout kada kay amin amang tartarabay iti drama nga Anaraar tinamnama ken unay daytan kaka. Kat ita, isagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan as sinurat ni Nestor Marcos na pauluan iti nakarukatakon dito'y drama tayo Anaraar tinamnama. Saan man ang tinagapwam, Lovinia? Nagapu akiti balay da Trifina agayim ko tatang. Ulbor! Apay at tinumpadak tatang. Gapo, taimay dito'y balay ni Trifina kat birbirukan na ka. Anya? Lapan ka kadimanan na kisinarak ni Paolo? Ha? Kuha tatang. Sumungpat kay Tilimpyo. Saan tatang? Leta cellphone mo. Adatix tatang. Muto nito. Inagaw yung cellphone ko tatang. Kaya't kung amuan, no sino tinag-text. Kanon niya ti mensahe nga idanon da. Tatang. Kung nagtupay ka, ni Paolo tinag-text. Kat damdamagan na nung nakasangpit ka ni Tibalay. Anya? Iso tinag-text? Kaya't asawon tayo, nagkita kayo itay. Sige! Saktan daklat tatang, niso ti pakaragsakan nyo. Patayan dakpaykit din Namin ano nga magakin ka. At saan ko kaya ta makipagkita ka ni Paolo, ngam natangkin lat pati ulo. Gaputay ayatag ni Paulo tatang. Diyak kaya't nga iso ti pag-asawam. Inawon na kapay lang ididay di inam. Na itulagdakan ka ni Kevin. Saan ko ngay ayatan ni Kevin tatang? Saan marakraken tinagtutulagan may kanag itinaganak na. Di nak ibabain. Di mo sopringan ti pakayatak. Di mo kaya talaksidan ka nga anak. Anya, naungtamanan ti balasang mo, Dado? Uy, naputan natangken una yun ti ulo na. Anya ka di manun ti inaramid na adi mo kinayat? Di pa nakisinarak na tinadya, Paolo. Anya, nakisinarak manun kini Paulo? Kuna na ngamin nga iso ti ayatan na. Ay, sana mabalin, Dado. Talaga sana mabalin, aning. Tadyak kaya't na marakrak ti tulag tayo. Ay, wadam anaimbag ti balasang mo, Dado. Di ka madanagan. Pari ti anak mo, ti anak ko. Nasaya at nukasta. Ibagamkit di ka ni Kevin May baganan ton iti anak ko ngagkalaysadan. Hi, Lavinia. Apay nga da ka. Sino tinang pastor kan ka dito balay? Di tatang mo. Anya man ang tibagam? Napatag unay. Anya nga rod? Kaya't ko ngagkasartan. Anya? Kaya't nakadi pagkatawaan? Wano pagluksawan? Amo mata di kay ayatan? Amok. Ngam adatulag lang tinaganak kadata. Arumbeng amatungpal. Ay ayatin ka, Lavinia.
Saan ka ngay ayatan? Ore dinak ay ayatan. Masapol ngagtungpal tay titulag lagi ti dadakkel ta. Jak kayat. Kayat mo man wano saan. Masapol ang makikalay saka ka ni Kevin. Tatang, amuyumat ajak kay ayatan ni Kevin. Masursorom to ang ayatan. Jak kayat ti makikalay sa kwa na tatang. Laksi din ka nga anak no supringam ti pagayadak. Anya ti klase yung ama. Apay ngay pilit yu ti jak kayat. Gapo tanapatag ti katulagan. Kat jak kayat ta marakrak. Isong agsagana ka. Asikas mo yun ka ni Kevin dagiti masapsapol para ti panagkalay sayo. Anak, apay nga gininom ka manan? Adda ka di parikot mo? Mariribo ka nak nanang. So nga mininumak. Anya ti pakariribukam. Ti reaksyon ni Lavinia. Hindi magaken kuha nang agkasar kami. Anya? Nakaluksaw. Kat nakita ka, nalitayan. So, makonsensya ka. Anya? Salud-sura kiti bakit. No rumbang kasar ko ti babae. Asaan mo tamang ay ayat kanyak. Kevin, adda tulagan ti pamilya tayo iti pamilya ni Lavinia. Arumbang amatungpal. Tsaka mo nanang, mariribo ka na ka talaga. Kunak man no ay ayatem ni Lavinia. Ay ayatek unay nanang. Awan umaspi nga panagayat ti marikliknak ken kuana. Dem, rumbang ka di nga ikalaysak. Ti babayan, saan mo tamangay ayat kanyak? Ikalay sam, taday ta ti rumbang. Nasken amatungpal ti katulagan. Dado, aging ka di ita, kat di mo payla naparukma ti rikna ken panunot ti anak mo. Laglagi pam ti patag ti tulag ti pamilyam ken ti pamilyak. Uy, naling. Sila lagi pa kakanayon iti katulagan tayo. Isa mayat man ken saan ti anak ko. Iyasawak iti anak mo. Nasaya at nukasta. Itol bigat. Ibaon mo ni Kevin iti palay. Ta kuyugak ita mga sikaso karag ti masapsapul da papeles para iti panagkasarda. Wen, naskan nga ti kabita na panawan, masapol ang matungpalan ti panagabalayan ta. Lavinia. Agur-urayan ni Kevin ni Tarwar. Agsukat kan, tayo tayo. Sa dino tatang, Kuyugin kayo mga sikaso karag iti papeles nyo para iti panagkasaryo. saan tatang? Diyak kayat. Saan ka na makipinatangkan? Ala, nagrobot kan? Apay nga pilit yung latat ti diyak kayat ang maramid tatang. Gaputanos kan. Napatag ti katulagan mi, ket rumbeng amatungpal. Naranggas kayo nga ama. Di mo ibaga ti kasta. Tasipod pa'y idiubing ka. Saan ka, adinang dangran? Uray ko na yung asaan. Ngam nakarkaro pa'y ngam tungpa kadakog tartar aramidon nyo ita kanyak. Awanan ti adu asao. Sige, agsukat kan, tayon. Kamaw dyan na Lavinia. Nalpastan ang ilakad dagiti masapsapol para iti panagkasarta. Naragsak ka. Siyempre, tayo ti mabit, agkasartan. Kevin, Lavinia, anya palat kukuan nyo. Mangan kayon. Itay pa sang sangwan nyo nagititaraon. Inururay na kayo nga rotatan. Sige, pagtugaw kaya, tagigiddan tayo na mangan. Sige, mangan tayo nga rin. Nalpasan na, agawid tayo. Uray, nalpas yun. Minasikaso ng iti papeles para iti panagkusaryo. Apa natin makder ka, Lavinia? Dakailatan ti mangan tatang. Awan ganas ko amangan. Lavinia, agtugaw ka
Ket agsasango tayo amin amangan. Nakababa inti pakpakitam ket adda tayo dito restaurant. Didak pilitan ang mga tatang. Sa anak mo't amabisin, hindi ta kayon. Lovenia, papanam. Umuna akong gitarwar. Sumaruno kay tulatan. Diyak magustuhan ti naramil mo. Apanang talikod isang sangun tayo itaya grasya, Lovenia. Tatang, namnamain nyo kadi amaganas ko timangan itikas to yung aramidan nyo kanyak. Amuyo mo tasaan ko ngay ayatan ni Kevin. Kunak mo tamasursurom to nga ayatan. Ni Paulo tay ayatan. Sumardeng ka. Lalpasa na nailakad na iti papel siyo nga kasar. Kat iti mabiit. Agkalay sa kayon. Kevin, apay amay kulkuleng ka manan anak. Kaslang amin makonkonsensya ak nanan. Ne, anyat pa ka konsensyaam. Di ka na yun na panagsangit ni Lovenia. Kapo iti tulagan ti pamilya tayo kan ti pamilya na. Awan, ti rumba nga pa ka konsensyaam. Titulag ketulag. Tsaka mo na. Di mo kunaan, nga da pa nagbabawim amang ikasarken ko ana. Tsaka mo. Di nakibabain, Kevin. Laksiden ka nga anak no umatras ka amang ikasarkin ni Lovenia. Anya? Nasaysaya at langan na laksiden ka nga anak, no supringam ti pagayatak. Lovenia, siya kon tinangisagana iti taraon. Umay katamangan. Umuna kay latan na mga tatang, sa anak pa mabisin. Anya, di ka man nangan na itay bigatan. Sa ita, di ka man mangaldawan. Mangan kay latan tatang, didak pa karingguran. Kaya't mo tagsakit. Nasaysaya at pangagsakita. Kan matayak kuman. Anya, Tapno di yun ipilit ti kayat yu ang mapasamak. ang mauyong takadin. Talagang ang mauyong ak itikas ito yung aramidin yung kanyak tatang. Napatag titulagan may kanang itinadakkel ni Kevin. Unay daytan ak kinapatag. Tama ito redak alaksiden ako nayo. Nujak agtungpal kadagiti kayat yu. Diyak kayat ngag subang tamanan. Sana saysayat nga naiwan ka pailang. Diyos ko, kaanon to nga tanga aglawag ti panunot ti amak. Tulungan dak ko ma. Anya ti rumbang nga aramidak. Nag-ring ti cellphone ko. Sino nga tati umaawag? Hello? Hello, Kevin. Agyaman ak ta sinong batam ti awag ko. Oh, Lovenia. Si kamot gayam. Apa yung inawagan na? Di ka kadi makonsensya amang ikalay sa kanyak. Itilaksid adi kamot ay ayatan. Lovenia? Pangasim. Di nakikalay sa. Amumot adi kay ayatan. Ngam ay-ayatin ka unay. Ammo kasaan kan tumutlaan na ragsakit isidong ko. Taawan apulos ti mariknak nga ayatken ka. Anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak? Sika kuman ti umatras amang ikalay sa kanyak. Anya? Please. No talagang ay ayaten nak. Di mo kumapasakitan ti riknak. Agpakpakaasi ak, Kevin. Please. Lovenia? Anya. 5 ababoy. Kan may saanwang ti maparte. Inton agkasarda Lovenia ken Kevin, dado. Well, sa ano nagiti naawi sa bisita. Malagsi di tinayta umay pa ni Apo Mayor. Iso ti may sa amang anak iti kasar nagiti anak ta. Kasla makikita kon ti kinaragsak to ti kalay sa dagiti anak ta, dado. Abalayan ko namon kanyak. Tas sumagmamanulangin nga daw ti palabsen. Kasaran nagiti anak ta.
O sige, abalayan nga ron. Kastaman ti kayat ko abalayan. Ad-adan tumanen ti kinasingan ti pamilya tayo. Ta agabalayan tanto. Inton bigatan tinaytuding akalay sami kin ni Kevin. Ngam aging gaita. Awan pa'y ti awag na kanyak amang yatras iti kasarmi. Diyos ko. Talaga kadian ni Kevin tinay kari para kanyak. Nga uray no saan kumot ngay ayatan. Anyan ang nagsakit nga awatan. Apay akastoy. Anya tinagbasulak, Diyos ko. Tapno mapasakitan akastoy, tirik na. Lavinia, itay pa'y anaarwatan kan na make-upan na ka na iti kinasarita ka mga sikasukan ka. Ngam di ka matlarumwaran iti silid mo. Gaputa, kaslasaan ko mayad ang dagiti sakak ngagturong iti simbaan. Apakaangayan iti kasarmi kin ni Kevin tatang. Padula, amin. May kakit din. Saan kunto apulo sa malipatan? Aging ga si bibiyagak. Dayto'y nga raramidan nyo kanyang tatang. Awanan ti adu pa yasao. Mapantan. Lavinia, nagsagit tamanan. Unasem nagitaluam. Awanan ti maramitam. Aday tan ni Kevin. Iyawat kan kinkwana. Tapno agturong kayon iti altar. Apakaangayan ti seremonya. Lavinia? Sige. Ikasarnak lata. No isuti kayat mo, Kevin. Awanan ti maramidak. Ngem oray no matagi ko amton ti bagik. Pulos adi munto matagi ko ti pusok. Awanan tado asao, Lavinia. Sige, agturong kayo ni ti altar, ngayan ti padi, Kevin. Tatadado, ladingitek, saan kon may kasar ti anak yo? Alya! Agpaiso, Kevin! Wen, saan kan may kasar wen asawain? Tahos to tinayba kami di. Nga oray, maasawa ken matagikwa ka. Kasa kurang tumat lang tiragsa ka mariknak. Tadinakmat ay ayatan. Saan ka mabalin nga umatras, Kevin? Di na kami ibabain ka ng iti tao nga anda ita dito simbahan. Kada kayo amin nga anda dito'y nga umay kumatumabunoy ti kasarmi kan Lavinia. Ibagak kada kayo nga awan maangay akalaysa. Tama konsensyaak amang ikasar iti babae. Adimat mangay ayat kanyak. Sana mabalin na di matungpal titulag. Nanang, ay ayatek unay ni Lavinia. Kat jak kayat nga iti unos ti panagbiag na. Kat agbalin analiday. Iso anasay saya ta siya kon ti umatras iti daytoy akasar. Wow. Agyamanak. Oh. Tanalawlawagan mo't lang ti panunot mo, Kevin. Agyamanak unay. Uy, Diyos ko. Agyamanak. Taka maudyanan na. Nakaruk atakon. Kat adamat laangan anaraar. Tinaliday akalman. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan arapauluan. Nakaruk atakon. Dito'y drama tayo, anaraar tinamnama. Agyaman kami itin kay panang taraway.